Za sve vas koji ste u ovom trenutku aktivno prisutni na globalnoj mreži i vama predstavnicima medija želim ugodan dan. Moje ime je Amela Bihorac i ja sam Communication Manager prve VUM agencije u jugoistočnoj Evropi. Zadovoljstvo mi je da vas obavijestim da je aktiviran portal www.kreativnistav.ba gdje će se dešavati razmjena kreativne energije, ideja i pokretati veliki kreativni projekti. To je projekat koji će unijeti novine, postaviti nove kriterije i pomjeriti pravila kada je u pitanju marketing komunikacija. VUM, Word of Mouth Marketing, odnosno marketing od usta do usta, je najjednostavniji vid komunikacije i najprirodniji vid komunikacije. Nastoji iz potrebe ljudi da se socijaliziraju, razmjenjuju svoja mišljenja i dijele svoja iskustva i stavove sa ljudima u svojoj okolini. Mi smo iskoristili tu ljudsku potrebu i kreirali novi komunikacijski kanal koji će omogućiti i osigurati povjerenje između potrošača i proizvođača. Na našem web portalu www.kreativnistav.ba postavili smo virtual press room gdje ćete imati priliku da se informišete, pogledate sve aktualnosti i najnovije vijesti. Na našem blogu možete razmijeniti sve vaše utiske, razmišljanja i ideje, a sve u cilju da se ojača i izgradi povjerenje na relaciji proizvođač-potrošač. Posjetite naš portal, sakupite kreativne bodove i osvojite kreativne nagrade. Učestvujte u kreiranju pozitivnih vibracija. Postanite dio kreativnog stava.